Warning woman, that's the reason why what he be funny tini yama hono. That's the reason why what he be funny tini yana day and farmer ho. Yes. What he be and what in tini yako because Otumfuo ye day a warning woman. After a year no, Anna omokoko fa your friend say Odo Broni say, the name commensia. Yemisa say, Omokoye no. Odo Broni nya Otumfuo chiana na, ana wenya na nchiano. An agenda ben wo de koye. Agenda wo de koye say, sebe, Odo Broni ko no akwachia Otumfuo no. Ni nyina ne say, o say she meet Otumfuo. Oya trofo oboa. Why? Yedu obi akọ akwachia no wo hia no wai. That's what Otumfuo de bia di pehia no. O comment hia kra na do wani hu ne se wote wono ma. Se be wonu hia nipa, ma nipa ne hia no. Ti metna ma me chantro. Fa wo chi mi free hokọ. E me chantro. Tierie. Okoye no. No Otumfuo ho no akobo golf aba. But o mama na anya dai enhu no. Yemisa say that day na okoye no. No am so Otumfuo ni wa na watu kwan. That day no ohene Otumfuo no be ka he yerefo asem but wa mpene en hia sa nkofo no. Why? Because no mo pese ye fa kana nabi so ni ya hye papa na ba bewuram na nka ya Ghana fo agina dwe mo se na che so Otumfuo kra ta yi na chi o ye we so Odo Broni akwakwachia no pese abusua panyin dina kwa mana kwachia no sa niama we nyina ye agenda. The plan, it was an agenda. San come be drag it, on be drag nanka sabiu, sabi previasa, sabi nanka Otumfuo ho aba be pum. But anya juma. Now yemisa say, I didn't na Lumba asem we. Ye won krofo bi o ma dia ta o mani ase a. So oba be kabi na anko amfeva wo mo a omo si yemfa nko police yesi yemfa nko police nipa ni be interest ne say and bisa wo say 14 days yana na wo hitina ha nya asem ba akopɛ ne maka wo me bisa questions upon questions but what bisa wo say aden wo manfa questions ni bia anko ya report bisa wo say aden ti wo manfa bia anko they know say if they take this to go, see a decoya report wa. When I decoya report no, and on a he lawyers beko could defend it. Senana way it na say Lumba yes anyway. Now also the Nako police station ya. Ne lawyer beba be defend it. Sena yes anyway he so. Inti ani yam famu bia nya day emfa ne nko. And some of my Kenyan now, young famu bia and fading a day and fading cock. Young famu bia and net, so Oko Kadi and Wasam Pa, your Umo will be you. They take you there. Who dear and Wasam. They try to fabricate something to go and report. Pepa mon tap screen so na monya repost ni yanko we won nsem ene wo sem dini ha but me bien nsem woni am wate nsem wase hwa Lumba or a public figure or your mind dia ene beto dwa se Lumba ewu bibia no wonu ma na esi kwan se shabe the management team including the family, by a press conference at the minor at the Kodia Port Yekun. The BN and a sequine. But Yemisa say, apart from some Babaya announcement, Bekatro mine say, Lumba Daya and Soleno. Moti say, Yako deep say, be a Winnie Kuno and a Winnie Kuno. Yet Tibisa, it Yemisa will say. Enti manuel mo ba mo yan kwala mo ba betu Lumba ba kwasem no e de na sebe menu mi e be ka kire wo mo
become we are. You better cut and paste near the Marco police station. Tiu the make a sound in Chimano Mobano. A dear Sam and you better catch the woman. A dear Sam and you better catch the woman. Ubisi a human error. Human error no. Ya nchiremo ya kan human error keke. Sabe omo ko school no. Omo ntimi entiade na siye. Ena omo ko school ne san say omo ne kan ye nti no. Omo ntimi nya proper answer from men nipa ye kan yan say human error. You better tap the screen so. Tienio ewu no ebaye no because of say abusua shabe entimi nchire di ebom management ni ntimi nchire di ebom ni ntino yesi eye human error ye ka human error na se kire ne sei asiye ne sei time when you can't say human error no then a family no empia ma bontia ma me defend human error no ana o mante say no de o mote ana o mante say no de o mote my say human error me say that my lawyer abaha abedicate yen ye ka say human error as a chile ne say je abusua na ante that's what say a human error omo pad ye wom a sabia ma say human error ne bae o man pe but ekoye so omo focus ne say they will throw the human error out and bury the body. About your tap screen so na repost ni yanko. Let's know. Your point is the human error no, they will throw it out. Ni ensie funo no. Metumi akase Sabi Lumba wuye 11 months eko 1 year ni onu anabusuafo ntimi ma bonte meka nyansasem ade papa bia asem papa bia nkire wo man ne se we ne ku na se we ne ku no ye ni man se nkofo se heart attack 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 ye ni man se nkofo se human error ye ni man se nkofo se heart attack but family no entimi metira de kodie patia eku no meanwhile so mo pay so anke yebekunu so mo pay ya anke be dey anke yebekunu ene lumba asem akwa amana kwa ko wiye se sebe nipa bi kitasika nipa bi wosika it is all kabidia and we say the police intimidate you ya the court e shout you down. But me, I am untouchable. Me, I am the supremacy on the media. I am untouchable. But the local police and you be canon watum. But the local court and you be canon watum. That's their plans. Ya de ko court wa ye be mana sign bond say be won kansem ni biem ensem o meka no e de ne tia wo e de ne hawo entu susu se wasa wo kama no tum e de pa na ekotia wo because wo no menka sa wo no wakum nipa no me modi mbone mfa wo ho enti de na ekwatia wo entu si yemfa ne nko silence no won kana no tum. And I am not the only person. I am this idea we I am.
one of my daughters called mother our customer Sebi Akosua Serwaa ya kokko chino ya share the ne kokko Councillor Lutrod ya kokko chino ya share the ne kokko and one so ne wakana no atum the same you omde ya Councillor Lutrod no the same thing nanke pese ye me but me will be big gina so me wona gina so said ye wunim se wo asam to a won kofo a ofre wo no me too asam to me a bia me wo maame a me frɛ no me wo papa se me frɛ no emfa nse wadwum se wo de wo no wonim mpanimfo ti so obi kasa wo de wo se wo ba yusu wo to me ekita wo e de adi nkwase asam obi ntimi nyusu sebe wono ni debility anase bia ni to me a wo so di ko influence obi se wo ahi ka senti no yen silence no ya chikwinema krasa de men kan say o make some allegations bi tietia e bia nkofo bi. That's the reason why ya che no but me wo ahi me betna me making any allegation against anybody. Me making allegation against anybody. Me making allegation against anybody. And what Bisha will say, I didn't do the work of Bresiama and cofre other part now or Moody Akosua Serwaa na temono. But always or try some men or be friends who was stopping me. Bisha, I didn't hear. Maybe any interest will move. But one only interest in the say. Me will be confess and bar. And now I may be frozen could be limit. Remember discuss some the coffin lawyer. It will be some say. Adam Tina and Crawford Moody Akosua Serwaa temono. Udi for Quabresia me pepisa. On con fresh service uncle for no. But me made your baby friends me nyai. Mamma Casa one channel. So be Tiana drain so who he casa. Ye de be court nya kujelina. Me unwehi. I will sit here today, tomorrow, and forever to speak my mind. Metna hanne or china akano correct. Ghana ha ye wadi ye sabe Otumfuo gina so di jeli obi. Obi anim the right. Send you onim so onim right into who he kasa de be call police no. I know my limit, my right. And me no kraka ebeye me kodwane asihye mo. Me no kraka ebeye me kodwane asihye mo. Me no kraka ebeye me kodwane asihye mo. Me no kraka ebetwi Lumba saman abana betata mo. Me no kraka be fre Lumba saman ya fra saman do abeko atia mo. Why? Because me kan okre. Bisa won say na wo yin se ma waka 14 days questions what bisa Lumba owe now Lumba wonu ankasa ni sister Brempomani Lumba wan e penini Brempomani Lumba wan e penini me bisa masem Brempomani Lumba wan e penini Brempomani Lumba Brempomani e penini. So me bow a year efe sabiu sabe a year efe se obinia ebewu sabe ebekuma bewu yes ye maba pani kwan ma ne nkonkon kohwe na sanka brempoma akoye be ma sa me ye be ma ya brother sister wona wudi matem no se wona towa anka obepena na and ye mi say wo say omuno omuji Lumba ye gina muji boss wo mo say force ye besi no se Lumba koye kwinshani a tinkombe tu sa na mo no ana ka ombe pono ama ninu ya pani no ayese ye mani hu no why? Because one ye nua pani ni onipa bi apagimifo ewiase sabi o obi ampe jimifo awo but obi apagimifo agudie obi ampe obakwase awo but obi apɛ obakwase agudie ye mi say
Sabrem poma koye bema ena nani so koye sese mmea tinka de koye ne de asie no ka wodi de se de asomdwe beba se miminua kuma ewuo mi frabro tiraba ma me nkwohwe minua ne body me mpoma no mu asem no so oboa meboa na small kind media no so no eno na me gina ha me de kacha. My question is, a dear na esi abusuafo mpanimfo ne kwan so mbemma maame ne kwan no akɔhwe ne nua no ana se Lumba be wuo no o ye real to ho so ade ne nua ne wa asɛm ti so wu ama mo ma ne mani furu ho ana so anya real to what ya why some more stopping nipa no se mo nkɔ enkohu ne nua nanim na nka mamre kwan so asante mamre kwan so se wu po bi a wo so hu Lumba adagyamu ne wo twe sapo edi dwale ni nua ne funu a ka ye brempoma ne wo so wogina ho ne wase ni nua ne supporter wo dwale na se ne supporter abone pada ansa na di wode da funu no kura na nia ye dai aba be hunu mo ma ne sa chance no bibisa mo ma ne sa chance no ye frame sam de mo mra yie na mo magidin mo fa Lumba yie mo mepe trend enti no kura na wo se mo kan na mo se mo nka anu na me wu ehime ye frame se me mra yie ni bi me nipa we invite me ye my father na invite me se me nkwa yie no me mra me ko ye so me ko ye no me ni ko gina hodi nkomo ma obi anwu se my father na invite me ma me ba yie no na me ko ye na me ko yie no true friend doesn't mean say de me ko hu ye nye no me nkama no ntum min kama no ntum omo nche hye nse wo ye invite na mana ba yi nti de ohu ye na enye no o so kana no ye dai etu me tse wa mamre kwan so amamre kwan so sabe o se obi wu a wo ye be ma na wo abusua no ma se nipa ni wu a se oye oba wo se wo ye be ma wo nipa wo se wo dwale no eye nimia ne maame de ye makwan ma ne maame nkɔ nimia ti brempoma kra na nka so kɔ mmɔkye wa kɔ confirm so minua ne body nie eti brempoma kasa no na brempoma ne nyina so wa nkɔ mmɔkye nko hu ne nua no ti die na di adanse se ne nua no mu sie no wa nkɔ mmɔkye nko confirm se ne nua ne body nie tidie na dia dance se ni nua no mu sie no se ya batra ya kan ya dune o ye ni patem but mo de ye ne se ya de atro atenidie ene ya de asem sabu de mu ni atem etimo ba ha mo de mu be di atem ye tem wase asem a maka mo defending 11 months yi mo ntimi make any point but de mu ni ya atenie atenie de munim wa no atenie de munim eya 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 atenie atenie nko an ya de munim atenie en ya de munim mo ba no kura no muntimi nka de munim no ne se yenko di atem tie e kas ma kyerɛ wo ye munim ne sɛ ye nkodi atam but wi ase no kura da ho e hyɛ wo ma me twɛ no kwate koyi a wone ne nai unim obi se gya asɛm ne bi ka gya ka me bisa asɛm wo me gya asɛm ne bi ka ebe favor Odo Broni ana asɛm favor Odo Broni ebe favor Akosua Serwaa ana asɛm favor Akosua Serwaa me ba ye me me defend ya Akosua Serwaa ana me defend ya Odo Broni e ma ni me anu nyina me de buo ne ya ne de ma o mo sanye hye fata ne emom me tra ha de me ka aye no kre de me ka aye no kre na no kre na sankwa ama other part bia yes yam fa ne ko police yan suma bloggers o mun ko dinatel me I am the master of the game and I am the game changer.
I understand the game very, very well. Listen. Judge what Nasi Diasem say finally only case you know ne kotia left and na side a righter. Baako adwene si ye ni asem na ama no. Tie ni ewu. Judge oye judge so what Nasi Diasem na ankwa amadi oye right person left side na dwene si ye di asem na yedai etia no left side na dwene say judge na kwadi asem no na said wa fabricating sem ato no so anaso wa di asem na tia no ebi ne me de ye ekoso ebi ne me de ye a ekoso ebi ne me de ye a ekoso now ebi jubility na nwa yi kwa court ye kwajeli no na nwa yi didi sika nipa na wo jubility no bisa ne se bisa ho se ni interest wo asem no mu ye de yi na da no no ne ka biye na me be ka biya me de ne de ma banya tan wo mu ada no ne ka biye ya nti no na me de me be ka biye no yesi ye ba ba che me why because I'm favor wo mo hwe ma men ka asam nkyerɛ mo ɛna no wo ho ye nyina yɛte ha wo ɛna odifo agya brother de me toto akonfam ho wɔde me toto akonfam ho that particular statement about akonfam no ebe mama hwɛ me ho yiye wo kwabena hia ma ho kopim se mewuwo why because mama ti asese na confirm eye dede ma wotu ne fo wantie nti wache ni kokono etimi magimi mpo no me nkɔ ne nkyɛn ma ne mama bia ne mama ni da o mama nso mama nom da o play smart me play smart o play sharp me play sharp o yes o be stronger I will be more than stronger than him why because we need interest se Lumba de Odo Broni jawo a Wth Odo Broni anyame se Lumba de Odo Broni hye wonsa wamfa na nhyɛ me nsa se Lumba introduce ni ma wa introduce na ma me ana sabe uni Lumba edi nkomo mi hu yi I wasn't there na me ni ho to wintimi force say menyi de wo kan ni say Lumba ka kire wo te wo say menyi ni never udi nkomo na me ho na menyi ho tie wo enti sa wo say Lumba be wo no ene wo introduce Odo Broni say so onu Lumba di kan wo say sabe wo kwabere hia ma wo di kan wo a one de wode Odo Broni ejaw sa asem no na me wo ho ahimi ni ho na me ni ho tibi uti be kan jem se Lumba ka kire so wode Odo Broni ejaw se sebe ono na ye nti hwede ma no I wasn't there tibi me gyina wanu masem so se Lumba ka se tire me nua kwabeda hia eti wo se me baba ka ne saa wa bra sebe bi nso anente saa bi ana nkɔ saa ɔkyena bi na bi a wo bibi protect wo ho me ni bibi protect me ho ɔkyena bi no na bi a mabɛgye nsamantoa wo mu obi a wona dwen wode nam wiase obi a wona dwen wode nam asase so obi a wona dwen sebe wode ba wiase sha pepepe hwɛ metumi akase Lumba wuachi omo ye Lumba si nyina no ye chantro dia favor Odo Broni why because Lumba yale yim no obrey why because time no mo ko Lumba nkyɛn no na ono de na ono mo good terms no wo de ji omo so hwɛ omo ka bi mama mi Odo Broni nyina ya nkofo akwanya ama amoma Agnst Akosua Serwaa ne den time
So they hate Akosua Serwaa for no reason, but they love Odo Broni. Why? Because no one know the Lumba nchenya na oma winsuo nom obi obeka bibia waso Odo Broni me kwa wana ma winsuo nom ye obi obeka bibia wase me kwa kwa na serve me. So ya the good side and the trap trouble no. Ya the good side and the trap trouble no. Obi a ubeti si waba live media no so wase na Lumba ka se kire me for Odo Broni hu bia oboa enye no kre e bia nipa de free Lumba Odo Broni na respond o call no by reception na Odo Broni di man na ye ne fe ni wanya te se Lumba ne na wode ene ye no wo chu so no metumi aka se most of them na se almost side Odo Broni no then time na kwanya bae ene mu hia Akosua Serwaa no so a anka mi bi se ko be do ne saa o mo be do no